Vladimir Radovanović rođen je 8. oktobra 1991. godine u Ćupriji od oca Slobodana Radovanovića i majke Jasmine Radovanović. Violeta Radojković rođena je 18. maja 1992. godine u Paraćinu od oca Puniše Radojkovića i majke Slobodanke Radojković. Shodno zakonu o braku i porodičnim odnosima, bračni drugovi su se sporazumili da im zajedničko prezime bude Radovanović. Izvod iz porodičnog zakona Republike Srbije, član 25. Supružnici su dužni da vode zajednički život gde da se uzemno poštuju i pomažu. Član 26. Supružnici su nezavisni u izboru rada i zanimanja. Član 27. Supružnici sporazumno određuju mesto stanovanja i odlučuju u vođenju zajedničkog domaćinstva. Član 29. Imovina supružnika može biti zajednički i posebna imovina. Supružnici mogu pod uslovima određenim ovim zakonom svoje imovinske odnose urediti bračnim ugovorom. Član 151. Supružnik koji nema dovoljno sredstava za izdržavanje, a ne sposoban za rad ili je nezaposlen, ima pravo na izdržavanje od drugog supružnika s razmjerom njegovim mogućnostima. Član 168. Imovina koju je supružnik stekao pre sklapanja braka predstavlja njegovu posebnu imovinu. Član 169. Svaki supružnik samostalno upravlja i raspolaže svojom posebnom imovinom. Član 171. Imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja njegovu zajedničku imovinu. Neka zakon ne uređuje vaš brak. Uredite ga sami mnogo lepše i humanije nego što to bilo koji zakon može da predvidi. Želimo da vam bude lepo, da traje dugo, da se radujete jednom drugom i da živite s uverenjem da ste danas obavili jedan od najvažnijih i najlepših poslova u životu. Savjetujemo da ne žurite, da štedljivo trošite i reči osjećanja. Nemojte odmah potrošiti sve, rasporedite svoju ljubav i uzemno poštovanje na svaki dan zajedničkog života. Zakon kaže da su muž i žena u bračnoj zajednici ravnopravni i to može lepše da se kaže. Povećajte svoje obaveze da ne biste ugrožavali prava drugih. U današnjem svetlom činu stekli su se ne samo obazovna ljubav, već i vaši zajednički pojedinačni interesi. Brak ne može biti cilj. On je samo mogućnost da vaše i drugi interese lakše i lepše ostvarite. Zato stalno gradite svoju vezu, proširite njene granice, ne dajte joj da se začuri o lednju spava, da prestane da živi postoji. Ne mogu više da ga držim, drži ga ti malo. Borite se za nepravno života. Budite radni od mene, određujete svoje ciljeve žene, a ja ću